Le mon paguier, les autres coses, ero fabre. Pendent 350 anys jo soc de fabre dins la família. Ara ero fabre, ero per plavistes. Fagèu los clavels a la mà. E los anava a vendre a la fiera de Nassac, i los prenèu sur l'esquina per los anar a vendre a la fiera de Nassac. E un son, em passem per a Castanyals, tronava, feia neulada. Allora lo trone a tirar sandote pes clavel che portava sur l'esquina, li tombè per pes. E io avevo tutto intendo dire che la pedra del trone faceva bé, quan se'ns servia per sognare meraviglioso. Allora la tapet, la prenguet, e a poi il mondo la veniva a cercare. Che la loaca s'avevo vedelat, che aveva una mamita, che s'appellava Missa Mal, il mondo andava a cercare i veterinari, veniva all'ospedale, non demandava di non prestare la pedra del trone. Allora che la pedra del trone si metteva dins una vieja casserola amb vinagre de vi, sulla braso. E quando era placauda, con il vinagre ebulició, que la pedra placauda, la prenyeu e ne frettava el vaixell dels vagos. E lo missa al mal, la mamita se volés passava com a co. Io avevo una veterinaria d'aquell temps. El monde me venia a guerra, que no sabia qui era i que n'havia vist una venia a guerra. M'ha dit de la prestar 6 anys passats, no hi pot plus.